mathoth. Kawadhi nyime anyuola moro kachiel kod riwruoge makedo ne ratich oganda Mombasa koro dwaro ni piny owacho kaw okang' ne obila moro mane onego jaode gi Magina ma bang'e to owito ngimane e kar thieth kamane gi yie kode. En masira mane otimore e gweng' ma Bamburi e od bura ma chung od bura ma Kisauni, kaunti ma Mombasa, kama wachore ni chuono ma en obila ne ogwandore gi minode kaeto owuodho musdola mochwade Magina adek e bamne kod pinyie. Joja oko nigi ler kowuok Mombasa. Ne en lit kod kuyo e kar thieth ma Coast General Mombasa kuma wede kod osiepe ne oyuore bang' winjo tho mar Emily Masisa mane jaode ochwado gi Magina bang' gwandore e od gi Bamburi ndalo 10 mosekalo. En gino mane omako dho oganda mathoth ka wuon mosenindo to penjore ni to en chwanyruok mane madine miyo obila nochwad jaode gi Magina e nyim nyathigi ma jahiga 1. Sababu hata kama ni kumuumiza angempiga hata mguu peke yake, akuwe na mguu mmoja tukijua kwamba ni kiwete lakini hako hai. Lakini kummiminia marisasi kwa tumba, hata zingine zimekwama nini. Ako hapa tumba imepasuka. Juzi mama huyu amepigwa risasi 3. Risasi 2 kwa mapaja na risasi 1 imekwama ndani ya tumbo mpaka dakika hii tunavyozungumza. Mama huyu alipelekwa theater kwenda kufanyiwa upasuaji. La kusikitisha ni kwamba madaktari hawakuweza kutoa risasi hili. Na hii ni kesi ya 3 ambayo kama mama county ninapata. Kuna pasta ambaye aliua mke wake kwa madhabahu. Kuna mwingine alimchinja mke wake pia kule Mtopanga na kule Jomvu. Kwa hiyo hii kesi ya gender based violence imeendelea sana. Kaluwore gi wuon mosenindo, jirende ne ogoyone sime kanyise ni nyare ne ochwad gi Magina gi chwore ma en obila manodiochieng' achiel kende bang' nyare no nyise ni jaode no ne gigwandore godo. Ne oring kode kar thieth ma Coast General Mombasa kuma ne orwake kar jatuo moheore mar temo golo Magina mokoni ne omoke bundiye eka ne bang'e to koro wito ngimane bang' ndalo 10. Na nikamwelezea saa hizi ni Christmas. Vunga virako vyako kuja nyumbani kwa hii Christmas akiwa na haja akufuate nyumbani. Saa kitoko Wednesday last week ndio tunasikia usiku saa 7 ya usiku msichana mwingine akipiga simu ya kwamba kujeni haraka msichana yenu amepigwa risasi hata saa hii anakarakala chini mtoto wake amejipaka tamu mkuje. Na usiku saa 7 utapata wapi kare kuja Mombasa kutoka Western? Inasikitisha sana kuona mtoto akiona mamake akiwawa. Manake mtoto wa mwaka 1.5 akililia mamake wakati mama anapiga nduru kujaribu kuita usaidizi. Majirani kuja kusaidia ilikuwa too late, damu zimetoka sana. Oywak ne piny owacho mondo mi otim nonro matut kendo ka okang' mowinjore ne jago no masani ogeng'ne tesendo bila karito mondo mi ochwale e doho. Juzi tu hii mwezi ya 10 ndio complaints zilianza. Ndio hata nimegundua kwamba hawaishi police station, wanaishi nje ya police station. Kwa hivyo sasa askari anatoka na bunduki kwa kasi anakuja lala naye kwa nyumba. Sio tayari ni mtu ya kudhulumu wengine usiku. Alipe hizi karama zote. Akishalipa hizi karama zote afutwe kazi na pia afungwe. Itakuwa funzo kwa wale askari wengine wako na mchezo kama huyo. Kwa sababu bunduki ni ya kungoja mtu. Ya kungoja. Kuna majambazi hapa wanafanya. Mbona asiuwe pale anapata mtu ila anampikia ugali. Kumpiga mapaja hapa ni kumtafuta namna gani? To kaluwore gi masiche mag rocho ratich oganda, familia ikwayo ne kik ling koponi gwandruok otamore rumo e kindgi. Mama amekufa kifo cha uchungu. Naomba kina mama wenzangu, ikiwa ndoa imeingia madoadoa, usingoje kuwawa. Pack vitu vyako, toka. Na mimi natoa ushauri kwa kina mama wenzangu. Mimi naomba, mkiona signs, mkiona mambo si mazuri ndani ya nyumba, mimi naomba ondokeni. Ondokeni katika ndoa hizo ambazo zina shida. Ndoa haina raha ikiwa kama wewe utageuza punching bag. Nimewaacha watoto wawili na mimi ni mzee. Bila nitaendesha hii watoto mpaka wapate elimu, ninashindwa. Sijui mtafanya namna gani. Gikoni dwaro bende nitiere mar chiwo hocho ne obila ni mar giwuotho kod gige lweny. Lakini na mimi pia nataka niombe pia serikali. Hawa polisi wao wanapata ushauri na saa. Manake nimefuatwa pia na polisi wengi wakilalamika maisha yao yako kwa shida sana. Wana bunduki, wanakaa maisha ya shida. We utampaje mtu bunduki, mshahara mdogo, mali anapokaa mahali pa shida, choo chenyewe kina shida. Gin masiche mosebedo katimore kinde ka kinde ka korikoni dwaro nitiere mar piny owacho keto chenro mowinjore mar neno ni obila ichiwonegi chenro mar hocho mar gayo weche makamagi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.